Teka adui. Tokomine jana runengo. Tokomina pro. Hey. Baba. Ya. Kama na bango. Teka adui. Ndio mgalamze. Hey. Ya hokina. Kama na teka adui. Awasele runengo. Keba. Comanda force. Keba na bango. Keba. Basala cabino. Comanda force. Tekadu. Gozo mafufu. Gota la bilogo. Gota la bilogo. Tuma. Oh. Kuna jeti kubwa mbinguni. Malaika jeti kubwa la dunia. Keba na bango. Keba na tekadu. Kuna jeti kubwa mbinguni. Malaika jeti kubwa la dunia. Ni wazalendo. Keba. Jeti kubwa la kutubira. Tekadu. Hey. Keba na komanda force. Keba na bango. Beta. Gari ni icyemezo twafashe ahubwo ni ihame twafate kwibutsa kuko mu kwezi kwa Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique ku butumire bwa guverinoma y'iki gihugu cy'inshuti, zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu majyaruguru mu kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba Ansar al-Sunna ugira icyo ufana na Eta Islamique cyangwa Islamic State. Myaka 4 ishize twakoze akazi gakomeye ku buryo abaturage b'abasivili basubiye mu ngo zabo, abanyeshuri basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwarasubukuwe ndetse n'ishoramari rikomeye mu bya gaze naryo ryarasubukuwe ryongera aya masosiyete yongera gukora. Ibyo byose rero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye bw'ingabo za Mozambique kandi no ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Rero twibukije ko u Rwanda narwo rwatanze inkunga ikomeye, rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, ndetse tukaba twaranatakaje n'abasirikare biciwe ku rugamba kugira ngo kara karere gahabwe ituze. Rero tukaba twibukije yuko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite na za societe zikora ishoramari hariya, ariko izo ngabo zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. Ibyo ngibyo ntabwo bishobora gukomeza. Niyo mpamvu twibukije yuko u Rwanda ruzakomeza akazi karwo rwasabwe ni haboneka inkunga ruhabwa nikomeza gutangwa, ariko iyo nkunga nihagarikwa birumvikana ko tuzava muri Mozambique, hanyuma ibyo bihugu bigashaka ikindi gihugu cyangwa se izindi ngabo zikora ako kazi. Iyo ni Wazalendo imaze gukubita inshuro inyeshyamba za 23 muri Marimo, burya bajya bananyuzamo bagasirimba. Bamaze kugaragaza rero yuko bashyigikiye yuko igihugu cya Kongo, igihugu cyawe kigomba kugira ubusugire ndetse n'ubwisanzure, aho bagaragaza yuko barimo bararwana ijoro n'amanywa ndetse biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo Kongo yongere igire ubusugire bwayo. Hamwe rero n'inkunga y'abakongomani no kubagirira icyizere n'imbaraga ku rugamba, byose bizashoboka. Mvuye kuri iyo nkuru ya Wazalendo, VDP Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru yamaze kwigarurira agace ka Maremo. Mbibutsa ko Maremo ni agace kari strategique cyane, ni agace gahuza teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Walikale. Amakuru akavugwa yuko Maremo rero yamaze kwigarurirwa n'ingabo za Wazalendo na FARDC. Maremo ibarizwa muri Bashari Mokoto muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru akakomeza avuga yuko gufatwa kwa Maremo ari agace keza cyane, ahantu h'ingenzi hahuza teritwari ya Masisi na Walikale, aho abarwanyi ba Wazalendo bashoboye kwirukana izi nyeshyamba za 23 muri uwo mudugudu. Amakuru akavuga ko bamwe muri aba barwanyi bakwiye imishwaro
bamwe bagahunga berekeza ahazi nka Karembe mu burasirazuba bwa Karembe, abandi bakerekeza Minjenje na Mpeti mu gace ka Kisimba muri teritwari ya Walikale. Kuba Maremo yafashwe rero na Wazalendo bifite akamaro kanini mu bya gisirikare kuko bituma umuhanda uhuza Karembe na Mpeti uhagarara. Mpeti ikaba ifatwa nka kimwe mu birindiro bikomeye ndetse n'ahabikwa ibikoresho by'izi nyeshyamba mu gace kegereye Pinga. Ahubwo nkibaza nti kubera iki Mpeti Drone Padiri Wera ntabwo aramenya ko akwiriye kujya kubasura, cyangwa Karidinali akaba ari we werekezayo bakareba ukuntu bahana umwanya. Iyi mirwano mishya rero ikaba yabaye mu masaha asaga 24, gusa hakaba habaye n'indi mirwano ahazwi nka Kashuga. Aho niho rero muri Bashari Mukoto uyu munsi wa none umutekano ugikomeje kuba make, nubwo imidugudu myinshi muri Masisi na Walikale ikomeje kugenda ishaka kwigarirwa n'izi nyeshyamba, ariko Wazalendo nayo ikaba yamaze kugaragaza yuko iri tayari cyane. Mvuye ahangaha, Patrick Muyaya yongeye kugaragaza yuko ibyago bikomeje kuba muri Rubaya bigaragaza isura nyakuri y'intambara yo gusahura umutungo mu buryo buteye ubwoba cyane. Ibyo twabonye ati ni ibintu bikomeye cyane. Ku minsi 40 gusa Abanyekongo barenga 600 bamaze gupfa bazize inkangu n'isenyuka ry'ubutaka byatewe n'ikorwa ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rikozwe mu kajagari n'ubusahuzi n'umururumva. Ibi bikorwa bitegurwa n'icyo bavuga ko ari se ari we Rwanda n'umwana we ari we M23. Ngo igiteye agahinda kurushaho nuko batigeze bahagarika ubwo bucukuzi nubwo hari ibyago byinshi cyane mu gihe cy'imvura. Turimo gukorana na Minisiteri y'Ubutabera na Minisiteri y'Amabuye y'Agaciro ngo kugira ngo hamenyekane abaguzi bose bakorota y'amaraso, maze bashyirwe ahagaragara kandi hatangizwe ibirego mu nkiko mpuzamahanga. Aha hantu hafatwa nk'uturere dutukura cyangwa zone rouge, aho nta bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bugomba gukorerwa ahangaha bwemewe. Hari inyota ikomeye yo gusahura umutungo ari ituma hafatwa ibyemezo byose, harimo n'ibishyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga, ariko izi nyeshyamba zikaba zitabyitayeho ndetse nta n'umwanya zibifitiye. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko zibarizwa mu karere ka 34 ka gisirikare bataye muri yombi i Walikale abakomando 2 bo mu mutwe wa Wazalendo bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa byo kutumvira ubuyobozi no kubugizi bwa nabi bwagize ingaruka zikomeye ku baturage. Abo ni abiyita abajenerali 2, ubwo ni General Otopokarame Kirikito Marimba uzwi ku izina rya Mwanamayi wo mu mutwe wa Kopako Coalition des Patriotes au Congo, hamwe na Musumbawo Karimba uzwi nka Kasirasi. Mu itangazo ryasohowe n'ingabo rero havugwa ko abo bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo batawe muri yombi kubera imyitwarire mibi itajyanye n'indangagaciro z'ubwenegihugu n'ubupatriote. Uyu munsi wa none Wazalendo yamaze kubasiriye cyane, ndetse uyu munsi wa none ikaba isigaye nayo ifite amategeko, ntabwo bakitwara uko biboneye. Rero ngo izi ndangagaciro zikaba zidahura n'inshingano z'abakorerabushake mu kurinda igihugu VDP. Bagomba gufasha mu kurinda igihugu nk'uko ubuyobozi bwa gisirikare bubivuga. Abo bakomando bari bamaze amezi hafi 17 barwana hagati yabo mu ntambara z'abavandimwe. Izi ntambara zateje ingaruka zikomeye haba mu mitwe yabo ndetse no ku baturage basanzwe. Nubwo habayeho ubuhuza n'ibiganiro byinshi byakozwe n'abayobozi b'imiryango gakondo n'abanyacyubahiro mu baturage, abo bayobozi bakaba barakomeje kurwana. Intambara iheruka kandi ikomeye yabaye ku itariki 15 kugeza ku ya 18 Gashyantare muri uyu mwaka mu midugudu ya Tushunguti na Ziraro mu bwami bwa Buhavu mu karere ka Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko ingabo zibitangaza, iyo mirwano ngo yahitanye abaturage 14, abandi 7 barakomereka bikomeye. Abagore 7 barafashwe ku ngufu kandi habayeho n'ubusahuzi bwinshi ku mitungo y'abaturage. Ingabo zivuga ko ibyo bikorwa by'aba bakomando bitandukanye cyane n'intego nyamukuru zahawe VDP zo gufasha mu kurinda igihugu n'abaturage. Abayobozi bombi bafatwa nk'abagaragaje kenshi imyitwarire nk'iyi kandi bashyikirizwa ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakoze nk'uko byatangajwe n'akarere ka gisirikare ka 34. Mvuye kuri iyo nkuru
Guverineri w'igisirikare muri Ituri, uyu ni John Rubaya Nkashama, yamaze kugaragaza ko ubushake bukomeye bwo kurinda Ituri no kugarura ituza mu gihe hari abahungabanya umutekano, ko bidakwiye kwemerwa ko Thomas Lubanga akoresha abana bakiri bato mu mirwano babashyira mu kaga k'urupfu. Ibi ni icyaha kibasira inyokomuntu gihanishwa n'itegeko rya Roma rya CPI ryo muri 2002 ndetse n'amasezerano ajyanye n'uburenganzira bw'umwana yo muri 1989. Abakoze ibi byaha bose ngo bagomba gukurikiranwa mu butabera. Depite John Efambe yavuze ko nta ngingo n'imwe iri mu itegeko nshinga ibuza ko rigomba kuvugururwa. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 15 i Kinshasa, aho abagore amagana ngo bari bitabiriye inama yo kubakangurira kumenya uburenganzira bwabo yabereye muri Centre Boboto ku bufatanye bwateguwe na Depite w'igihugu John Efambe Ekamba. Abagore ahanini baturutse mu gace k'amatora ka Rukunga, kandi benshi muri bo bari abanyamuryango ngo b'ishyaka rya MLC Mouvement de la Libération du Congo. Rero ngo abari bitabiriye ubutumire bwa perezida w'iri shyaka muri ako gace k'umurwa mukuru, ubwo John Efambe Ekamba yageraga ku cyumba kinini cy'inama ya Centre Boboto, yakiriwe n'abagore benshi bari bamaze kuzuza iki cyumba. Ngo bagaragazaga ko bashimishijwe n'iki gikorwa cyabaye mu gihe cy'ukwezi kwa Werurwe, ukwezi kwahariwe guteza imbere uburenganzira bw'umugore. Mu ijambo rye, Depite Efambe yashimangiye ko umugore w'umunyekongo akwiye gukoresha neza iki gihe cyahariwe uburenganzira bwe kugira ngo arusheho kwiteza imbere mu kugira uruhare rugaragara mu myanzuro ifatirwa igihugu. Yavuze ko umugore akwiye gukomeza ngo kuba ku isonga mu mpinduka z'imibereho n'imiyoborere y'igihugu, yitabira cyane inzego zifata ibyemezo ku nzego zitandukanye. Efambe yanashimiye Perezida wa Repubulika Antoine Tshisekedi Chilombo, amishimira ko ari umuyobozi ushyigikira ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'umugore. Yongeyeho ko yiyemeje gukomeza kurengera inyungu z'abagore mu nteko nshingamategeko. Agaruka ku mpaka ziriho kuba ku ivugururwa ry'itegeko nshinga, Efambe yavuze ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwaryo riteganya uburyo rishobora guhindurwamo ingingo zimwe. Kubwe, kuba iri huriro rivugwaho mu gihugu bigaragaza ko impaka za demokarasi ziri kubaho mu bwisanzure. Aho yagize ati, demokarasi ni ubutegetsi bushingiye ku bwiganze bw'abaturage. Bityo rero abanyekongo bagomba kugira uburenganzira bwo kuvuga ku bibazo byose bireba ubuzima bwa politike y'igihugu. N'ubwo buryo bagaragazamo ubusugire bwabo. Mu gusoza iyo nama, perezida wa MLC muri ako gace ka Rukunga yasabye abagore gukomeza gushyigikira icyerekezo cya Perezida Tshisekedi Chilombo bafatanyije na Jean Pierre Bemba Gombo, perezida w'iri shyaka rya MLC. Mu gihe igihugu gihanganye n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba, yasabye kandi kuba abambasaderi b'ukuri mu kurinda igihugu bagahaguruka kwamagana ibyo yise agresiyo y'u Rwanda binyuze mu mutwe wa 23. Iyi nama kandi yari igamije gukangurira abagore bo muri Rukunga kwitabira cyane ibibazo bya politiki, imibereho n'umutekano bigira uruhare ngo mu kubaka ejo hazaza h'igihugu cya Kongo. Twibutse ko muri iyi nama hanitabiriye abandi bayobozi bakuru ba MLC barimo umunyamabanga mukuru w'ishyaka Eva Bazayiba Masudi, bashimangira ko bashyigikiye urugamba rw'iri shyaka. Kanyaruke no muri Uganda, aho umuyobozi ushinzwe umutekano w'akarere muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda, James Bluma, yatangaje ko abagande bagera kuri 43 bafashwe nyuma yo kugerageza gusaba viza bakoresheje inyandiko mpimbano. Akaba yaburiye abantu bose bifuza gusaba viza gukurikiza inzira zemewe n'amategeko no gutanga inyandiko z'ukuri aho gukoresha inyandiko mpimbano mu gihe cyo gusaba viza.